Mani tumadura yesa mungumwa seye mwana yembevi andongo. Kadi Kongo. Watuma collectivité. Ndishukuru tubongisa ki na Kinshasa mpona 3 collectivité. Melengai na linga kinatanga yango. Me bakuruti balobaki na biso oya kuzalaka kuna na moka avandi kuna bakobenga kaye ndondoni. Alors sikoyo mokomona na lingi kobenga ndondoni otangu toye na butu tovandi totayirikamu tolobani tetokayirikamu oye lobi ete ndondoni yakoya koloba nanu po ndenge tozali kolanda bahistware ya papa Timoti Mbangu ekoma ebele soki totali ndambo ya lokuta penza ni mwa mingi. Mulimu musandwe! Mulimu musandwa! Tolingi alongola biso na pasi to tolingi te. Na yango soki tokotanga disikuru oyo po ayeba ete makambo yango toyebi yango mimundu akolongola yango ye. Mati tokomonaka yazwaka matei maloba miawa disikuru itanga miawa ezali ya mokili mobimba sokotali yango pamba okufi na pasi na yo sikoyo disikuru tokolanda ya histoire na bengi ndondoni na kokendelika moko tata chef coutumier ndongala masia ukalanga kukuvata ya Mbanza Nsanda baneke bamfumu zetu barabakangwa banilasabila preparation kuku fumu yisu mbula tatu kasa la preparation balongoki tata Simoni ngonda tatu kaka ezizole kunkama sabe ngonda tano ebeto mbetata engina ngonda tano katu prepara bao batatu kuna Yerusalemu Emanulanda kamalanda munasikala. Sasa zangu le malo bantu basi betamona bitamu mkwele. Bunambuluwa mwana makawa munankanda una. Ibosi tutensi kanyaka maneme malembe. Yoyobu imana yabana ikuiza. Bobotomo nikabo mumba situkota. Kaka bakala ni mbuta ya domba ndembo munsamu unako iwo wotate wandunga sekasela manendinga enyekula kwa ninzami bubusi uwe bisuhuru tu kubikidi ningo mimi tekela nkete katu tekele nebanza dioko hoba mpangizeto kukinsasa sibakala mpe ye mambu kansibawu bubezidi tukutakene beto batatu lunzaji gombe matadi ye ntimansimpe buna simwakala ye ngobo byankakasilwa wankungu imosi kansi tukatudi imosi tubatidi bawu batatu kyokyo kitakungana kyese votatu sida situkamo Kimbangiste oye! Mbanza Nsanda oye! Lunzaji oye! Timansi oye! Kombe Matadi oye! Mbanza Nsanda, le 15/9/2003. Mouzola Kwase et Mouana et Mwanda Velela. Mot de bienvenue à l'intention de son éminence, le chef spirituel et représentant légal de l'église de Kimbangis, à Mbanza-Nsanda, ce 15/9/2003. Allocution prononcée par le chef coutumier Edouard Ngala Massia, chef de groupement Nkusu secteur Lunzaji. Son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Messieurs
le chef de secteur, Monsieur Latéa et chef de poste d'encadrement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Mungumu Ankangu wa secteur Zitatu, Kimansi, Gomatadi et Lundadi, ye Mungumu Ankangu wa Mbanzonsana, ikiveni dimbu kya Nzitusu, mukutambula muntoto wa lusaku munu lwa lusansu lwa ntumwa Papa Simon Kimbangu kumavula mambanza nsanda wadikwa vo Egypte munsuekolo antumwa ovo Samaria muvangu dia mbote dia nkakaze divana mene kwa mono mukutambula kintwali yebero bawonzo lulu eti mufulu eti kanene vo luna ibisalu bya bingi bya binene tangu kantangu tata chef spirituel kweti kusikilisa vo ntima mieto mizele yekiese mukumona muntoto eto kiese kyokyo kilutili bunene yekatuta visa ko nkampila kima tulenda kufanikisha Papa chef spirituel pasivo wakala yentemo vombanza nsanda intoto wa lusaku munu mulusansu lwa ntumwa ikiveni musalu ya kiesebeli musonga buwe ibuna vombanza nsanda intoto wa lusaku munu mu lusansu lwa nkaketo Papa Simon Kimbangu muludi Papa Simon Kimbangu kyangani mavula mambanza nsanda malueki hunu mena ye maposte maya ya tete zongo ya zole poste kitaba ya tatu poste nzimba ya ya poste nkusu ibikwangwa vonsia kondwa maba musola kwao mumaposte momo maumaya kinjwaji ye manza nsanda bankaka zeto basweka nkaka Simon Kimbangu muna kiese kya kyonzo mumavata muzisheferi ye muzinzo za umpe ikuma votu taizi masono kwa manjama masisa nkaka zeto za zieta za lega za dia za mona kimona meso yeza kangama kumosi yenkaka Simon Kimbangu zankaka za fuila mukinkole zankaka za vutuka mumavata sitwa mona vo masono kwa metataki mangi ebu mulubanji kulwa ngona ya tano mvu wa 1921 mundele wa leta muzina ya Monsieur Morel administrateur ya territoire ya Kisville muhulu Mandangungu waluaka munduakulu antete kunkamba tuku ya luakulu imutala yezaya chamvila mambu metaluta kunkamba kadi mkusumongo yingi ita wakana vo bamfumuza mpalata bandombi yemindele mpe betavulumba kunkamba koko kutafulu kuswa mafwa zimbevo zita nyaka kasi Monsieur Morel kabaka msilako mukota kadi nkangu wakala ngolobe yemule 6 juin 1921 wavutuka diaka unkamba yelutumulu akanga Papa Simon Kimbangu kansi ntumwa wakizaisi lavo konso ura ye bunkuta katina
kali bambeni balwe kansi muntu kazubiko mese mobe ibukaluaka ye masoda nkita wagua bantu bazuba mataji ye masoda mole maluana mwana mtento wakala mwana kunima bukazola lemoka soda wasika nkele ekela gibuidi kwa mwana wakala kunima mwana ufui masoda basika ntumwa kanti nkele kawavovako maza kaka mabulumuka ntumwa wayenda kubeko walomba ndengo kajiba kulula nsiku bukabatela vo muntu kasubiko kujiba beko nkele kavyavova dyakako nkita buwalembama bakanga ndangitier yembonga Therese mfumu wa Sara yelongoti nyankaka kunsia nkita mfumu wa vengomoka na te kuvata ya lukengo kusektere ya ntimansi koko basandila yebankaka batuka mu mavata mankaka mpe yentumwa wavutuka munkamba le 9 juin 1921 yewasisa nkamba le 15 juin 1921 wabakana yemindongo kimiani wakota muzisheferi zazidi baluaka kusawana baleka kumfinda luasi bamona muntu wayenda zenga mateva bantelako kutekelako ovokimbamu mwini ovotele ngemusi kwa kubakanga baluaka kumwingu baleka kumongo una nkumbu ya kikinga bakulumuka kuna mwingu lele kuna lumbu kimosi wabasambula wele lubingwa katukili weleleka fulu kimosi luvemba vamakanga katukili wele kintewa lamba kinsuni kunzo a Monsieur Daniel Nteke ntumwa wafila nsangu kwa mfumo ampalata kunkusu kafila bantu benda kunkiki mfumu yoyo imfumu Njamila Stefan yandipe wafwa mutinkole mfumu ampalata wafila Monsieur Kikonka mwisinkusu yebanka kampe baluaka vanansunsu Monsieur Kikonka wawa mazuma nkunga envovo myankunga imyani ntinu ezulu okangala nza ya onso inikuka sura ya onso itembela wa unzambi okangala Monsieur Kikonka wayungusa meso kansi kamona mfumuko wayenda nate kuna kinsundi yekoko Monsieur Daniel Ntekevo mfumu kimbangu welenge kuna nkusu ntumwa waduaka kunkusu kunzo amfumu mpalata wayuvula mfumu mpalata ngasi wasiama yelunda salwe mfumu mpalata vo si yasiama yelunda ntumwa wasamuna ngeye mkusu wa unene kansi mumpasizame sibakutina yesi wakituka wafyoti unzolele kansi si wampakula nkalu waleka lumbu bitatu
wanyakisa zimevo zingi. Katukidi wele luseki waleka kunzo amesivwanga vamfulu anikide. Katukidi wele nkela wele tindunga watambulwa kwa mama mosi zina vya mama dikuma. Katukidi wele kiyanika kibikwangavo kitala vana kazangulila moko kuzulu zulu yabuaka bonso tia waluaka kunsanda momonjangu yoyo mfumu avata ya nsanda imfumu vwebela yandi wavana msangu kwa mfumu amparata mfumu memba yezi mbuta za kutakana badiande pivo mulu nzadi katulendi songa ntumwa kwa fuala mako buba wavo mundele lweki babaka mfumu mkuenda kumsweka kunansi anzaji vua yina mumunsana baluaka vanancho kanga ovoncho mayenga mvuala kaizolele byaka kwenda ko ivalmukini ivutukili nsana yele kitala yele kindunga bazola leka kansi mumvimba bayenda mufina ngunza mvuala ya telama bele nsumba bavutukili nkusu balele bananzadi lumutatu nkunga nyabota ngogo nyankunga imyani kongo sediningana munkumbu atasimo kasi vata ya kibenga kabawa nkunga wowoko mulungu kya nsuka Monsieur Joti wasala kutolo bukavumuka bantu belenge vutukili kunkusu mvuala yasonga vo kakwete kwenda kuna mbuma baluaka munzila wawa mwana nkento wakezi kuunganga mumpasi za nlembo mundangu ambimba wazangu la mvuala wavova nyaka kwaku munkumu a Yesu vana fulu nlembo wabuka yekungu kyamana mambu momo malutila kuvata ya kinzazi vata ya mkusumbe ngumu amwana nkento yoyo imama yala bwini katukidi weleleka kuna nsinda ovomaza mambuma wakala koko lumuvua ikuna mbuma kwa vovila mvuala ovo mvuala ya vova balongoki bavunguta bayindula bima basisa muzinzo kadi bafwanza